يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أروع القصص أنيسا تتارى تارى إنجيندا فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يعلمنا ما بينتاتيكا نزافتا فنميزنا صدقة. كان النبي يقص القصة لكي يعلمنا كيف نخرج صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينتاتيكا amnifahamwanga ni sadaka. Tantara izay ndesin pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tantara tsara indrindra fa angalatsika lesona. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يمشي في أرض الفلاة. بسولارك ننديها امتاني ام ديزيرا زي تسنيننا، ولكن عجيب سمع صوتا من السماء نهينو فيو بكم لانتي إزي مسمتين منوي اسقي حديقة فلان. تنرارانو ni jardin ni riano avotung nangaran arawota kangaran li ulingi Abdallah اسقي حديقة عبد الله. تندارانو ني جارديني عبد الله. انفزع تعجب غاغايز فوي نفيو رين تندانت اسكي نانينو فيز فيو مارن من كيتين سا أونا كاراكوري yo fiz na ita andro magnibuko rondo maizikisiky de naren lalagna izay tandrify amin'ny andro zay magniboko le rondo misy mahaleny latsaka ny horona mahaleny gagagaga ihany izy fa hoe andeha haiza antanandianany ty maleny ty. Nagnaraka igny rondo igny izy andro magniboky igny izy fa hoe latsaka maleny mivorivory antana raiky ny rano izay ny latsahany mahaleny kay misy lalagna le tany voren'ny rano mijotso magnaraka kanaly midika agnatin'ny jardin anankiray. Gagagaga izy ka nagnaraka foana izy jusqu'à navy amin'ny tany misy jardin iray jardin hitany. Izy mahita olo araiky magnamboboatra tany magnapitriky rano agnatin'ny jardin nazy jusqu'à navita natondraka rano agnatin'ny jardin izay amboliany. Ka gaga izy nagnantony le olo igny nagnontany izy: masmoka azova agnaranao? Faqala ismu alladhi sami'a min as-sama. Agnaragna izay iregniny tagny tandagnitry. Fa gaga izy fa hoe ny olo ty koa gaga fa hoe ino no tonga anao magnontany agnaranaka. Wallahi nambarany za volagny naharegny fa hoe isqi hadikata fulani amin'ny agnaranao mihitsy nambarany za naharegny feo boka tandagnitry fa hoe tondra rano jardin riano ary agnaragna zay mihitsy nambarany zany regniko. Ke nambarany ambara zaho nambarany ino ny antony. Ka nivolagna anta sa'alta ma alayya illa al-jawab. Fa tsy maintsy amaly ny question za nambarany
am par rapport ni zavatra nandalo. Wallahi namarani ma hasadtu min hadhihi ja'altuhu thalatha. Zegny raha vokatra hazoko amty ny voly ataoko amin'ny jardin ty nambarany zareko telo. Thuluthun sadaqan lil masakin. Un tiers nambarany rasaiko amreo maskiny. Wa thuluthun ja'altuhu lil ahli wal awlad. Un tiers nambarany rasaiko amikro vada manjanako tokatrano zany. Wa thuluthu u'iduha lil mazra'. Ny un tiers fahatelo dia ampodiko mamokatra amin'ity jardin ty. Pody nanaovako retour avitako mamboly ndraiky. Hadha huwa halul هذا الرجل. كرزين حال اللي قلتي ما كان لصدينك فوي لماذا نانينو ني جاردينو التيارك فوتون رانو أمن الله سبحانه وتعالى منو لني جاردينو الجابي لفولي فمولينو الجابي تان زي مارو المنبول فننزركي أديدي بكم الله سبحانه وتعالى منيرك ريواندين ni mahaleni fa hoe tondranareo rano jardin fulani satria Allah subhanahu wa ta'ala mafantatra fa maro olo hitavandra miandrahandra mitady ny vokatra ny jardin riano izay avotona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magnazava amitsika le tantara tsy hoe tantara mafinaritra mahavariagna mitandregny zay tantara fa misy lesona zay tsoay. Ny tantara magnazava ary tia hampita amitsika fa hoe ny fagnomezana sadaka zay tokony hataotsika dia mampitombo mampiroborobo izay ny fanagnanatsika. Manaqasa mali min sadaka. Tsy horavagna velively ny fanagnanan'olo zay nagname sadaka. Wa ma taf'alu min khairin tajiduhu 'inda Allah. Zegny olo magnano tsara dia hitatsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin fa huwa yukhlifu. Zegny raha tsara bokatsika, raha tsara ataotsika dia Allah subhanahu wa ta'ala dia magnapodizy ary magnameny bebeny zegny. Zegny natonga Allah subhanahu wa ta'ala magnambaratsika agnatin'ny Qur'an manao hoe مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Sala le ulu pino izay magnanome sadaka nuatan Allah subhanahu wa ta'ala كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Tahakany grain varana karay nambolegna mitsiry vahiny fito ary iska fito magnamia ny voen'ny zato kanefa navy tamin'ny voen'ny zavatra araiky nagnamia vokatra ny maro. Karaha iny nambarany Allah subhanahu wa ta'ala aviany olo araiky izy koa magname sadaka. Zegny sadaka safe raha hitatsika zegny amin'ny fiaignana tamin'ny tantara raha zahatsika, raha hitatsika amin'ny fiaignana le olo igny fiaignana azy jiaby sadaka. Le fanagnana jiaby naboaka ny sadaka. Voalohany sadaka lil masakin ny le fanagnana zarentelo le voalohany fagnomezana ny ireo mahantra na maskiny sadaka fagnomezana. Nataly fizarana faharoe namen'ny nagnomezana ireo fianakaviany mbala sadaka. Ary ny fahatelo mbala sadaka satria igny ampodiny avitany mamokatra magnaraka. Hakadha karaha zegny ny zavatra tokony hitany. Firifily amitsika amin'ny fotoagna misy atsika zio ty mahazo vola izy, mahazo vola. Exemple le karamanany zarentelo azova amitsika mavita mizara telo karamanany. Karaha tahaka nataon'le olo agnatin'ny tantara zany tantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mba handesitsika mahakataka satria Allah subhanahu wa ta'ala mizaha le olo magnome sadaka mampiroborobo le olo nagnome sadaka karaha taka nivolagniny Rasulillah sallallahu tama Aisha tamin'ny vanim-potoagnany fa hoe izy nanapaka bingy na ondry ka nizaregna tamin'olo izy magnirika Aisha fulany riano ameza de izy mangotana amina Aisha ma baqiya minna in tavela amni eo hena zay nirasiatsika igny faqalat Aisha ma baqiya minna illa kitfaha tsisy tavela izy koa tsy tagnany faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nivolagna wallahi baqiya kullu illa kitfaha non ambarany izy jiaby tavela satria izy mahita mandinika izy mahavita nagnambara amintsika fa le jiaby tavela io le nagnamea sadaka igny le vokatra ny fahasoavagna tavela tahaka ny resan'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam zany ny fampitsahivana izay mandeha amintsika par rapport amin'ny fiaignanatsika fa raha toaka atsika mila hampiroborobo ny fanagnanatsika magnomezany maskiny le fanagnana ny izay nahazonao pino amin'ny fanagnananao io dia tsy ninao izy fa ny Allah subhanahu wa ta'ala fa anao no namezany ny bitondra mitantaka ny fanagnana igny mba havitanao mizara amin'ny mahatra izay tsy managna aquli qawli hadha wastaghfirullah alaikum wa jazakumullah khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله